ቤቲ ኤልቲቪ ስለ ትላንትናው የሚኒስትር ሹማምንቶችን በተመለከተ ዶክተር ገመቹን ኢንተርቪው ለማድረግ ስቱዲዮ ጋብዛ እንደዚህ ብትጠይቀው የሚለው ነገር አሰብኩና በመጀመሪያ ጥሬና አክብሮ እዚህ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆኑ በራስና በተመልካቾች ስም ላመሰግን እወዳለሁ። ችግር የለውም። ትላንትና ለሰጡት የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ሌሎችም ሹማምንቶችን በተመለከተ እንደው የሚሉት ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ እንድናገሩ። በመጀመሪያ ነገር ሹመት ምንድነው ነው ነገሩ? ለኔ ግልጽ አይደለም። ማነው የሚሾመው? ሿሚውስ ማነው? ተሿሚውስ ማነው? ዘር ጀስት ካልቲቬት እያደረጉት ያለ ነገር አለ። ደግሞ አይመለከተኝም እንደዚህ አይነት ነገር። mootummaan kun aduu baasu uummanni kun akka aduu qaqqaamatuuf qorra karaa baqatuuf badhaadhina biyyattii mirkaneessuu keessatti hojii isaa hojjechaa jira. Ilaala aduu kana hojii mootummaan keenya hojjeteen kan bahedha. Halkanii guyyaa hojjennee aduun jarra baafne kun qabsoo hadhaatiin kan dhufe. Injifannoon galmaa'e kun boodatti deebi'ee duumessa kan dhufneef hundi keessanii mukoota warra dhaabdan akka jiru gadi cicciraa gadi gata. Ciraa dhagaa cicciraa durii miti. Mana